a kako su izgledale prve godine uspostavljanja demokratije u Španiji, kako su se osvajale nove slobode, šta se dešavalo s pristalicama srušene diktature, na ova i još mnoga druga pitanja. Odgovore na jednoj zanimljivoj izložbi u Institutu Cervantes ispred Instituta Mladen Saković sa mnom u studiju. Dobro jutro, hvala što si ovde. I hajde da čujemo malo šire o ovoj zanimljivoj izložbi i o stručnim vođenjima koje će biti organizovane. Tako je. Izložbu smo otvorili krajem prošle godine, ali pošto će biti otvorena sve do kraja februara, odlučili smo... I pošto su organizovana zapravo ova stručna vođenja koje su veoma značajna. Tako je. Odlučili smo da organizujemo niz tih stručnih vođenja, jer su u pitanju izuzetno zanimljive fotografije. Svaka od njih ima neku zanimljivu priču, pa smo onda htjeli naravno da publici malo približimo rad inače dosta poznatog španskog fotoreportera Benita Romana. Izložba se zove Veličanstvena decenija, Ustav u praksi, jer ona upravo prati tih 10 godina od kad je pala diktatura u Španiji do ulaska Španije u Evropsku uniju. Znači, to je period od 75. do 85. godine. I Benito Roman je tada bio mlad fotograf koji je dobio priliku da radi u brojnim španskim medijima. Evo, ovo je deo tih... Ovo je recimo konkretno autoportret. Tako je, njegov autoportret. Pre toga smo videli crno-bele fotografije. Jeste, sve su crno-bele fotografije. Recimo, ova fotografija upravo je fotografija sa prve nezvanične parade ponosa koja je održana, znači 70-ih u Madridu. Vidimo da je to jedan period kada su zaista počela da se osvajaju brojna prava i slobode, jer je diktatura bila srušena. I izložba nekako hronološki prati... Koliko su se brzo menjale društvene okolnosti? Šta vidimo? Mi pratimo 10 godina. I za tih 10 godina se desilo zaista dosta toga. Već u prvim nekim fotografijama koje sretnu posjetioce kada dođu u našu galeriju, vidite neke obilježavanje godišnjice Frankove smrti. To su pristalice sada već svrgnutog diktatora i postoji cijela jedna priča kako su zapravo fotoreporteri mogli njih da prate, pošto je postojao sukob između tada slobodnih medija i pristalica diktature, kako su se dešavali okršaji između njih i ljudi koji su se borili za demokratiju, a onda idemo dalje da vidimo kako su se zapravo uspostavljale institucije, kako se mijenjao život običnih ljudi, jer je Benito Roman, osim što je fotografisao dešavanja na ulicama Madrida, išao i po selima raznim da slika. Recimo, jedna od zanimljivih fotografija, upravo ova koju sad vidite u centru, je fotografija koja prikazuje majku koja se oprašta od svoje ćerke. Naravno da su tada, kao što se dešava i dalje, djeca napuštala sela, odlazila u grad za nekim boljim životom, tražila jednostavno da sebi pronađu neki bolji put, tako da postoji dosta tih emotivnih priča. Imamo fotografije, naravno, napuštenih sela, imamo fotografije nekih društvenih centara, brojnih protesta radnika, brojnih dešavanja na ulicama Madrida koja već nagovještavaju da je grad dosta slobodniji, da se u njemu mnogo opuštenije živi, da postoji neka nova energija koja je obilježila zaista tu deceniju, tih 10 godina. Evo, gledamo sličnosti i razlike upravo našeg naroda i kroz istoriju i Španije. Koliko zapravo sličnosti vidimo? Postoji jako mnogo sličnosti. Mislim da svi koji dođu na vođenja će nekako moći da za svaku od tih fotografija vežu i neku ličnu priču, jer možemo da vidimo kako se zaista to dešavalo i kod nas, kako je ovdje bilo nakon diktature 90-ih, šta se mijenjalo i da vidimo kako je to u nekoj drugoj zemlji funkcionisalo. I ono što je negdje i želja Instituta Cervantes u ovakvim izložbama jeste da pokaže kako je zapravo neki sličan istorijski period izgleda u Španiji i šta u stvari iz toga mi možemo da naučimo. Ova izložba inače otvorena bila prošle godine premijerno u Madridu i Beograd je prvi grad u koji ona dolazi nakon španske prestonice. Nakon Beograda će nastaviti da putuje po drugim centrima Instituta Cervantes u Evropi. Tako da je ovo zaista... Mi nismo zapravo rekli datume i vremena za stručna vođenja o kojima govorimo. Jeste, prvo je održano sad u subotu, sledeće nas čeka 28. januara i onda imamo još 2 stručna vođenja, 11. i 25. februara. Ona su na srpskom jeziku, nekako nam je stalo da ipak ljudima približimo to na srpskom, jer će većina njih najbolje razumjeti. Po potrebi, naravno, naša kustoskinja može da organizuje vođenje i na engleskom ili španskom, ukoliko treba. U 12 časova počinju i ulaz je naravno besplatan, nije potrebna nikakva prethodna prijava. Dovoljno je samo da dođete do galerije Instituta Cervantes. Mi smo naravno na uglu Čika Ljubine i Knez Mihajlove ulice sa divnim pogledom na glavnu pješačku zonu Beograda. Tako da svratite do nas i možete da vidite kako je izgledala ta decenija, prilično neobična u Španiji.
Hvala mnogo, Mladene. Mladen Slavković ispred instituta Cervantes bio je sa nama.